The size of the soul эрхий хурууны is хэмжээтэй байдаг. size of your thumb. Not the Бүтэн whole эрхий thumb, хуруу just биш, the эхний first үе хүрэх ring of the хэмжээтэй. thumb. This Энэ бол is the сүнсний size of хэмжээ the soul. бөгөөд And this сүнс is present бидний in the зүрхэнд heart, оршдог. not Махан the зүрхэнд physical биш. heart. We have Бид two хоёр hearts. зүрхтэй. This is Энэ the бол secret. нууц. There are Бид two хоёр hearts зүрхтэй. with us. One Нэг is нь the махан physical зүрх, heart that цус pumps the шахаж, blood and цусны circulate. Another эргэлт is the үүсгдэг. emotion, Нөгөө нь the сэтгэл heart of зүрх. the subtle Нарийн body. биений In the зүрх. subtle body, Учир the шалтгааны causal бие body, буюу which is the эрхий Purusha, хурууны which is the хэмжээтэй size of the Пуруша thumb, is нарийн hidden in the биед subtle нуугдж body, in байдаг. the heart of Нарийн the subtle биений body. зүрхэнд оршдог. Angushta matram Purusho. This Purusha, which is Эрхий the хурууны size of хэмжээтэй the Пуруша thumb, is not made материаллык up of биегүй. a material body, but ethereal body. Aprakrita Divya Rupa. Aprakrita non-material материаллык биш, energetic энерги, divine тэнгэрлэг light. гэрэл. It's made Энэ up бол of the гэрэл. body of light. Энэ It гэрэл is present хүн in the бүрийн heart зүрхэнд of оршдог. everybody, Махан not the зүрх биш, physical heart, харин but нарийн the зүрхэнд. subtle heart